Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke bathandi bomculo wamaskandi kule channel ke enilethela izindaba zamaskandi efika ngaso ke isikhathi ushiye ke angalazi ke umlandeli ke kakhuzani ke ukhozi ke lapha ke ngengoma ke ezohlukanisa ke unyaka kodwa ke ake ngingachithi ke isikhathi ke uyizele ke nawe umlandeli womculo wamaskandi ukuthi ke ubethini ke lapha ke umlandeli kakhuzani ke ngengoma ke ezohlukanisa ke unyaka. Siyabonga. Makuzokwenzeka kube khona ubona lo baba lo Dr. SMS ukhozi osehambe zenza umhlaziyo onyile la ehambe sibuza ukuthi siyabona nokuthi manje lento esiyenzayo izobulala isasasa lengoma ehlukanisa unyaka ngoba ingoma ehlukanisayo wayekiphi South Africa lamzwana uhlu DJ ehlukanisa unyaka wayephila kiphi South Africa yena yedwa yayidlala oba ingoma ka DJ ihlo isibani sakhe leso ubani wayesidlala khona thu khona iTavern yayidlala kuso yipi itekisi yayidlala kuso imapha ama festival nemicimbi kwakudlala kuso ingoma ka DJ ihlo sihlangana thina nokubola kokhozi ukhozi Lubolile alizolungiswa ukuthi ingoma kakhuzani ingangene ingomeni ezulu noma kuthiwa ayidedele iParis akuzolungiswa yilokho ma ukuthi ukhozi kade lwabola la uyingoma kanyaka yahlukana ngoMarch manje bengaqhamuki la bese bethi mase befuna ukukhulumela iqhawe la bese beloku bethi hayi khona ngigcishe ngapha eMandaba ugcishe eMandaba wenzani khona lapha gcishe wenzani mzwani unyawo hlukanisa uDJ ihlo bake baqhamuka behambe bekhuluma la noma babethula ukho abakubona fanele bekusho kuba gqabela namhlanje mase kufanele ukuthi unyaka mase kufanele kuvote ngoba la kuyavota sikulindele nomthandene engawini nokhuzane engawini kanti yini lokho esibele selamanye ngokuhlaziya izinto engasile lokho ehlaziya into engasile ngabe uyavota ehlokana nathi phansi hayi ingoma ehlukanisa unyaka ingoma ebidlalwa khona athi khona yayidlalwa ubaye kahlo wayidlala yena wayeyazi lo SMS wakhona leyo ngoma DJ ihlo yahlukanisa unyaka singena lapha ethi nekuboleni kokhozi sifuna ukhozi lilungiswe yithi sihlangana lapha nokulungisa ukhozi thina singena kuphi singena ndawo thina sifuna ukubakhombisa ukuthi amandla sinawo singesekwe umuntu omunye bona abangcono angithi bathi basewe South Africa yonke ingoma idlalwa South Africa yonke thina sifuna ukubakhombisa ukuthi sisodwa siyakwazi ukuseka iqhawe lethu asidinge South Africa ukuze siluseke asidinge abantu abathi hayi khona masiqanda ngolaleli kodwa nje ngoba ile ngoma hayi asibadingi asinandaba na akeyeke nje lokho esihlaziya into enyile la sina sake sahlukanisa unyaka uDJ ihlo singamazi ndawo la siyeke phansi nje leyo nto leyo.